29th of July. Kuble yepi baro. Naki kam jengi apostol kalanang basau dekat khadlai. Kirangba kataga dorbar kila lengo. Banyi kumno Petrus Yohanes kila shlur. Bad ban tip ba kilong kibri ki bam don jingnang jinstat eye. Kila suntu ba kine kilong ki paralok jeng Jesu. Kan mau menin ngilastang kanega siri sapanga jinglong paralok. Bad mentaga singi ngaku ban penitu yepi kini arngod ki paralok. Pet kine kilong ki apostol. But kini kibri jeng Sanhedrin kila tip kilong apostol. Tre mentaga singi kiyong kumno. Kini kilong ki paralok jeng Jesu. Kumno ki suntu ba kilong paralok jeng Jesu namar kiyong Petrus ba Yohanes kilong ki ba shlur walada kim don jingnang jinstan. Ukine ki arngon ki kelam penutu yela de bangilong parlok. Re kiwi ki belai ke rukom em jengki ke rukom yelap jengki rukom le jengki kine ki ong kine ki long parlok jeng Jesu. Ngin menen but mentaga singi ro ngaku aban pankan mau susu yepi sepang kumnong ide balong paralok jeng Jesu namar Jesu la khoding menen hak gospel ba filang kan mau ban ngaku aban penitu ye firu sawi paralok jeng Jesu de naga city jeng Paulus ki Roman kelenang ba pra dekat lai posan Paulus uthogum ne mano ban penyeklat no yengi naga jingye jeng Chris hatto kalanot ne ka jinjar ne ka jingban ben nega jing tngan, nega jing lengkuit, nega jing ma, nega white lam, nega kobet ne kumta terten ngira bantho. Sa uwi paralok jung Jesu wong mano balaban punya khat yengi dag jingit jung Kris. Ko himen ko para bayet long kemi long pa bayet kun samla bayet persang banam klet kenega jing hikai jung Paulus. Kini baru kinam lah ban penyeklat yang inau Jesu. Kene ketika jingnya long parlok ba ngide bandon badu Jesu. Te Petrus ba Yohanes ki Sanhedrin kilo kini kilong parlok jeng Jesu. Bale namar kila i ke jing slur jengki ke rukom em jengki. Petrus wong mdan mano balaban penyeklat yang ida ke jingit naga jingit jeng Kris. Kene kapor jengga lockdown kamtam lele bangi nyem de bansha yano ne gano kajinge jinjar rokom porkhad bathumai monobano ai fikine boro kim de ban panya khlading ina ga jing along parlok jungi badu blay badu Jesus Christ but ai ba ublay unsa pan klain ya ga jinge jungi unsa sumas keringi but man kesngi ngin sanang long parlok ban jong ujisu but ujisu berdap daga jing na benda jungi on ker khukadai fi ha ka teng pa baru kun baru mensimba khut amen.